musidɓe e programme oɗo meɗen ari ɗo rek e fottiɗo e lamin piili ka national assembly ɗo e watta e hunde tum sina jonne mo maayi kon o yiyete honɗum woni lawol ngol hannde ɗo. haray on hiwrama jankaje to GRTS ka kumpital ɗo min salmini meɗen lando siɗon e jaam haray kadi min hiwrike kadi wonɓe darɗe ɓen fou haray hande min ari ka national assembly ɗo fi yidugol e député speaker on ɗum ko honorable Seedy Njie haray noon ko woni arande amen nden ko argol weltanomo battane e wakkilare ko woni wallitade dental United Zone Fulbe ɓay woni ni duuɓi 4 United Zone Fulbe gila fuɗɗi golleji mum ɗin ka leydi ɗo e programme ji mum ɗin surtout o programme mawɗo wonɗe wadde e nder leydi Gambia inneteɗo leppi donking haray himo tawa e dariɓe fi wallitagol on programme haray hande menen kadi menen ari ɗo fi yettugol mo jarnamo o weltanomo battane e ballal ngo ngal o woni waɗande pulaku ngun e inde United Zone e nder leydi Gambia. Lamine sa wi tum Seedy Njie hara e wi président Barrow joni miɗo andi jarnugol ngol koɓe fof onon o woni dental ngal annduɗa fayda e ɗuɗa façon because o yejjitata waɗanɓe on hiɗo wallitade kadi ɓe anda on sah eyyi kon ɗum marɗa ko wola ɗon because toujours ko président leydi on waɗa toon chief guest of honor e haray ko noon tigui woni haray his excellence di président Adama Barrow kamɓe men woni jonnude hitande kala chief guest of honor haray ɓe notade men haray machallah haray kala ko yiɗa o kadi haray suudu ndu yiɗa o no mari damal haray damal ngal ko honorable Seedy Njie haray wonani men damal e président on haray kadi meɗen weltani président on fota ko wona seeɗa haray kadi meɗen mari kadi fi yohugol yiida e ardiɗo leydi ndin yiida e makko kankadi weltanomo haray hande arande nden kaka honorable Seedy Njie ɗo min attori ka damal ɗo mi yaha noon fi natugol ka suudu mawdu haray miɗe weltani kadi his excellence di président Adama Barrow kanko e sonnaji makko e government makko on fof ɓe woni gollude ɓe fof e jama Gambia fof battane ko ɓe darani e o leppi donking e o programme pulaku haray koye ɗum ɗon on programme ɗon tum mi wawata heɓude revenu mo andanta komi woni wallitorade jama on ka saare ɗo ɓay jama no yiwde e ko woni heɓade toon kon hunto woni yehude haray ko o programme ɗo mi heɓata income komi wallitora jama on ko heeɓi to wo kaka jama kadi woni yarude na innugol kadi ko siɗɗo ma goɗɗum ɓay jama o yii e piiji komin woni waɗude ɗo kon wano o wakkilagol wano ka sengo juulirɗe walla ko yimɓe heɓaɓe accident ji wano o flood victime ko feƴƴuno ɗum no fof yimɓe ɓe yii ko United Zone Fulɓe woni wadde kon haray ko association daraniɗo fi leydi ndi fof haray on weltanama délégation ma onon ko homɓe ok haray miɗo ardi ɗo e horejo mobilisation committee on ɗum ko Fatmata Binta Diallo e horejo Islamic Council on ɗum ko Ceerno Moukhtar e meɗe mardi ɗo kadi e advice amen United Zone Fulɓe ɗum ko Ceerno Abdallah e min ardi kadi graphic design amen ɗum ko Rima Arts haray ko minen ɗon ardi e min ardi kadi e jankajjatu GRTS kankadi joguitiɗo kumpital kankadi haray ko minen fof woni ko ardi Jaraama miɗo andi e watta e hunde sina tun e ɓayiɗen habbi natugol nder toon andi gol ɗum feƴƴeyta toon e yijitata kadi noon honorable Sehu Mbaalo because ko ɓe fof woni tambitiɓe fi lawol ngol ɗatingol yigol président Adama Barrow e haray ko noon tigui woniri haray e yijitata honorable Sehu Mbaalo kamɓe kadi ko mawɓe wakkiliɓe mawɓe kadi yiɗuɓe pulaku kamɓe e sonna mabɓe ɓe fof mabɓe ɓe wawno arde o fo édition leppi donki feƴƴuɗo ɗo kamɓe sonna mabɓe haray kamɓe kadi ɓe weltana fota ko wona seeɗa inchallah kamɓe fof min yaahe ka mabɓe goto min yettaɓe min salminaɓe min yijitata kadi ɓeɗo docteur Ceerno Bari e docteur Ceerno Oumar Bari min yijitataɓe Alpha Sall min yijitataɓe e ɓeɗo maître Alhassane Kamsel Gambia ɓen fof min yijitataɓe simi ini min konta ɗo min falja e haray daraniɓe ɓen pulako nder Gambia e nder United Zone Fulɓe haray no ɗuuɗi haray min ala sifade ha juuta sakko min yejjitaɓe haray ko fof no weltana ko gonga ma en lintata sembe eni liltudata yejjita e wonɓe kono noon e yejjitata ɓe annduɗa tuma wiya ticket no ni rek hiɗon andi ticket ɗon sa yooɓi ko honɗum mbuuɗi ɗi naɗuɗa ɗi wallata ɓen ɓe annduɗa ɓe sooda e hara ñalande hewtani ɓe hebbina holɗon ha heewa tep haray ɓe fof ɓe weltana e haray ko noon tigui woniri haray jama on fof no weltana haray e yi o programme cosaan ɗon mo tawa e programme ɓurɗo mawnude e nder leydi Gambia ni so daari rowani e o feƴƴude ɗo haray mi waɗi estimation ko yata yimɓe guluji 5 wawi notade e programme haray o programme leppi donki si innama Gambia ɗo programme ji ɓurayɗi hewde yimɓe
haray United Zone Fulbe no tawa e on programme ji ɓurayɗe hebbinde yimɓe event e nder hitande nde haray ko ñalande mawde haray kadi miɗe weltani kadi artiste ɓe ɓen kadi e ñamakala ɓen e kala waɗɓe support e yimɓe ara ɓe sooda ticket ji ɗin fof miɗe weltani ɓe ɓay mi andi mawɓe ɓen ɓe arno ko feƴƴi ɗo ko moƴƴa noon ha buy wawani natude kono inchallah min daara kadi laawi nde min warata hara fof waway arde tawa kadi ko ɓe wawa kadi heɓude nafoore kadi e cosaan on inchallah. Jaraama gonga ɓe andi ko gender balance ɓa hiɗo yaadi ɗo min on ɓaako min jogui maygo on ala no mi innire mi waɗete interview kono jiwomo yaadu ɗon on himo tambiɗo horde nden on kadi ko ɓe men yewtida e makko e kono ɗe woni inde ni Fatmata Binta Diallo ono way mi hiɗa jogui ɗo horde nden de hande hiɗa welti fi tawe ko ɗo o délégation argol ɗo eyyi miɗo welti moƴƴa noon haray ko ɗum ɗo woni hoore laawol ngol haray inchallah ɗum ɗo min faala jonnude honorable Seedy Njie haray weltanagol mo haray ko ɗum ɗon haray ɗum ɗo ko cosaan men on ni haray fof no andi ko beɗo woni ɗo e leppi e horde nde eyyi no wolanta ɗimmoɓe ma ɓen rewɓe mbamiɗa andi si mottodirama ko ono woni ka téléma ñamete servugol yigol wondema laccire kosam on nayo lelluɓe ko yimɓe ɗuuɗi fof haray ko innugol ɓe rek ko wakkilagol ɓay on andi haray programme waɗa easy haray moƴƴingol lacciri ndin onon tigiri hiɗon andi waɗa easy haray kadi meɗe weltano neniraɓe amen ɓen fof wallitotoɓe men e sengo ɗum ɗon kadi weltano sonnaɓe moƴƴa noon sonnaɓe United Zone Fulɓe fof eɓe wonɓe outside fof kala wallitotoɗo men e ɗum ɗon haray ɓe jarama haray ko ɗum ɗon mi wawi innugol haray kadi ko innugol ko wakkilagol rek jarama musidɓe miɗa andi en taƴay ɗo tan ha naten ka nder suudu député speaker min andinan ko feƴƴata nder ton jokke men tan o programme ko ñagoromiran koye mbalitoro muñal ɓeɗo jiidi nene hande ɓe mbaddi ɓeɗo jiidi baba hande ɓe mbaddi ɓeɗo jiidi fami hande ɓe certi ko woni e jamanu menen mi famara de baba mayanno accano famille musidɓe fulɓe daroɓe fewno ɗo meɗen ari ka député speaker ɗo honorable Seedy Njie mo annduɗa gonga ɓeya on tigui mantora e tun ko jeeyi kon si pullo yeehi dow haray ko fulɓe ɓe fof yeehi dow kanko noon o woni suka mo annduɗa gonga ɓeya si jungo ma ngol laaɓi tan a ñamida e mawɓe Allah accumo ɗo ha ɓooya juuta minen noon ko United Zone Fulɓe men iwri min ari ɗo fi jarnugol mo weltanomo tawata ko tambadi e ni min association noon tuma men noddimo o nototo o addora kadi hewɓe somi wi noon hewɓe andi sa wi lanɗo leydi ndi tan haray kon ɗon woni ɗuɗuɗo ɓa kanko laami leydi ndi fof so programme ji amin feƴƴiɗi fof ko kanko woni chief guest of honor ɗum noon ko Seedy Njie kadi holli men laawol ngol haray meɗen ari hannde weltanagol mo ko min woni kadi Yeetu Diallo mi woni mawɗo maɓɓe waɗay ɗo ɓe advice seeɗa seeɗa e piiji ɗin kono noon mi watta hewde sina mi accida tan parole on e oɗo Lamine Pili Diallo woni président on si waɗi o hiwro o hollan ko hombo o yaadi ɗo kadi rahmatullahi wa barakatuh honorable Seedy Njie haray min nima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray hande komi woni président Lamine Pili ardiɗo dental United Zone Fulɓe min hewti ka député speaker ɗo honorable Seedy Njie salmingol mo jarnamo weltanomo haray minen ardi ɗo e mobilise on Fatmata Binta Diallo e Islamic Council amen ka United Zone Fulɓe ceerno Moukhtar e advice amen on ceerno Abdallah kañumma e graphic designer amen on ɗum ko Rima Arts min ardi kadi e hoorejo financial department amen ɗum ko Mr Alhasan haray ko minen ɗo woni ko ardi e inde dental United Zone Fulɓe haray United Zone Fulɓe noon kadi ko dental international haray ngal e leyɗi heewɗe haray noon ko addi men ɗo woni damal argol amen ɗo ko wertanagol honorable Seedy Njie e battane damal ngal o udditani United Zone Fulɓe ɗum woni duuɓi 4 haray ko kanko woni laawol amen ngol kanko holli men kadi laawol e fi hewtugol ka his excellence di président Adama Barrow kamɓe men woyi jonde chief guest of honor haray noon ɗi duuɓi ɗo fof gila men fuɗɗiɓe jonnude tawno yaade e teddungal mi wawa ƴettude ngal teddungal ɗon min jonna kadi goɗɗo goo
haray ko ɗum waɗi men ari ɗo hannde kadi weltanagol ɓe hollugol kadi haray meɗen weltaniɓe no bete e ko ɓe woni wallitade United Zone Fulbe e ko ɓe woni wallitade Pulaku e ko ɓe woni wallitade kadi leydi ndi fof ɓaye leydi se waɗa développe ko ma culture on waɗe développe haray ɓe darani fi culture fi aada fi cosaan ɓe waɗi kadi consider kadi everybody haray ko ɗum ɗo waɗi laawol amen argol ɗo hannde mi waɗanmo tan kon garajo leydi ko annduɗa himo waɗa award ko neɓani ɓiɗɗo leydi si tawi ɓiɓɓe leydi jananiri waɗimo award mi anda enen kon ɗum habbiɗen so ko ɗum waɗi gila ka hitande aranere men fotino addude sifa ɗum ɗo miɗen adduri ɗo noon horde yadude gonga ɓe fof no nder ton because sa wi leppi tan hara a wi pullo on e natalji men waɗete ɗum présent ko neɓata kono min accu goɗɗo e amen kadi wooda ko ɓeydi ɗo tan honorable komi woli ɗo wona mi wowlu ko anda because hiɗa andi fi Fulago ko ɗum association on darani gila ɓe dari balle hewɗe ɓe waɗi te gonga ɓe kala ko naɓuɗa ton ma his excellency naɓi ton na ko association on ñama fof ko min yiltu ɗum e jama on ko gollal ngol leydi ndin tan gollal ngol fi Fulago joni mi jonna tun madame on e nder men ka ko homboye mo faala ɓeydutude ɗo goɗɗum ɗo e honorable Seedy Njie yewtude goɗɗum kadi haray o weltanama fota ko anna seeɗa e haray mi yewtata ɗo e ɓuri e ko président o yewti ɗo kon e haray e honorable e Seedy Njie e haray mi weltike fota ko anna seeɗa e haray battina golle maɓɓe ɗen e aduna o fof muɗum no suti e leydi fof muɗum no suti so haray ko no président o holli ɗo no haray ko hewtini men e ko hollugol o wondema e meɗen andani o meɗen anditani o meɗen weltani on e haray kadi ko wonno men kon kadi e notade kadi e haray meɗen jarni on fota ko ana seeɗa e meɗen weltani on e muɗum e haray kadi miɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓoynudu en ha ɓooya juuta e ɓoynan kadi hoore amen ha ɓooya juuta so haray mi ɗuɗɗinta haala so haray e toujours e ko jarnugol on kadi fota ko ana seeɗa e weltano on haray ko ɗum woni ko addi men ko andintingol on e wondema haray meɗen weltani on meɗen weltori on e haray ko hollugol on ɗum haray ko ɗum woni ko hewtini men ɗo ko mi wolani on hiɓe waɗa award e leydi wondi wondema golle maɓɓe moƴƴe ko neɓani miɗo saare Gubu ko kamɓe wonno chief guest of honor ɗon photo jano moƴƴina fi koɓe walliti nden saare nden andi kaɓe yeƴƴitori woyɓe andi ko neɓata laawi moƴƴi aray ko woni o aray mbiɗa andi président Barono anni leydi ndi fof yo heɓu courant ndiyam fof yo hewtu kono no wawata ko waɗerde ni sina yimɓe wonɓe ley ɓen si tawi ɓe jogitike te Seedy Njie en accitani yimɓe ɓen kala kaɓe nodda surtout noon fi Fulago haray ɓe welti wonugol toon haray ko ɗum ɗon woni hoore lawol ngol min andi mi accay yewton taw si min waɗa on prison ko min addi kon wala noon men kadi fi o award mo jonna ɗo meɗen faala yiide award certificate on. Thank you very much. On Jaraama Kadijatu Diallo, President United Zone Fulbe, Kenya Executive Members United Zone Fulbe on formi hiwri ke on, mi weltani ke on Jaraama. Hitande o hoɗon wo wat invite His Excellency President Adama Barrow waɗon men invite ɗum ko teddugal ngal annduɗa président Barrow ombon weltani moƴƴa himbo welti mbon weltinori e kanko woni laamɗo leydi ndi enen piw bugani mo karta mo buganaki mo karta fof kanko woni laamɗo leydi ndi te onon kadi neɗon wawi hewɓe no ɗo leydi ɗo ɓe foɗɗen jonnude pour buuña o teddugal ɓe wona on chief guest of honor kono on hawri he konngol hoɗon jonna président Adama Barrow hitande wo hitande mo welti en moƴƴa e mbo on weltani hobo on yetta kadi ko annduɗa ko ɗum woni hollirde ko honɗum woni Pulagu ko honɗum woni cosaan pullo ko honɗum woni aada pullo ko honno pullo foti ne'irde ɓiɗɗo mum ɗum bo hen welti sabu nomi innatani rek a man without culture is a man without life ko mba heɓa culture anda hoorema anda ko an woni hombo anda leñol maɗa ngol anda ɗengal maɗa ngal anda ko moƴƴi heko moƴƴani ko honɗum ɓe yiɗi heko ɓe yiɗa ko honɗum
yaadi because a laari aada he culture mba cosaan tradition ɗum ko needi hoore mum ko ɗum ne'ata neɗɗo kala neɗɗo mo annduɗa hombo fonki aada hombo fonki cosaan makko hombo fonki leñol mum a tawanne on hombo jogii needi a tawanne on ko liggotoɗo wonta a tawanne on ko janngo ko joom gandal wonta sa jogiima needi a andi ko watta a andi ka fota wadde kala gandal ngal kala jande nde jannguɗa Allah waɗa heen barke on noon United Zone Fulɓe hoɗon dari pour yiide ne yimɓe woni ko annduɗa ko ɗum on jannginatɓe ko honɗum woni cosaan Fulɓe ko honɗum woni aada Fulɓe ko honɗum taki kadi ne haa Fulɓe biwomo wimami fof pullo fof ko pullo yo enen fof yo en hawru wonen gootum because président hombo yiɗi enen fof hawren wonen gootum hayɗe pelle groupe na du'a pour yo aru hawra wona gootum heɓa groupe mawɗo jano mo annduɗa national kon watta manage all the full organisation or association a yiyene sa waɗiɓe approche rek ɓen executive member ɓe a tawata mimi waɗi approche representative of all fullers in the Gambia président ko ɗum yiɗi United Zone Fulɓe waɗan mo invite Fulɓe Afrique waɗan mo invite Fulɓe woɓɓe tabital fulago en Fulɓe pelle ɗen no ɗuuɗi kono haa ɗon kadi ɓe fowne kadi ne ko interest fulago toon ɗum ne ko ɗum takine yettere Allah woni heen ngal teddungal noon mi weltima heen wawani gasude mba mi heɓa ɗum ɗo ta wona président Adama Barrow ko kanko windoto kanko watton invite ko kanko okki men privilege on pour wawa haldude he makko wawa yettinde ko annduɗa ko ɗum faala ɗon ɗum ko privilege tum nden noon ko kanko jiino o tranga kanko jiino o recognition wona min si tawino ɗum o welanoka on wawatano ɗo arude hannde because on windino mbo one twice on wontano mbo windude min aratano mbawa nulatano nden noon ko kanko faala ko kanko waɗi achieve ɗum ɗo wona minen kay komin nulaɓe tun so en nulaka on weltatanoka sa e weltuɗon ko nulu men ɗum taki welti ɗon nden noon ko président Adama Barrow kanko hombo gumi enen fof ko enen fof ke ɓesgu makko te hombo yiɗi kadi ne continue wiyen sukaɓe ɓe e famille o yo en janngu o wi inneɓe yo en won caggal laamu yo en gollu yo en yit leydi meɗen ndi yo en yiɗodir yo en addu jaam ko ɗum président Adama Barrow yiɗi woni pullo on woni joolajo on woni jolfo on woni sewso on woni mandinka on woni lebu on woni séréer on enen fof ko en ɓesgu makko hande ko kanko woni président meɗen nden mi weltanike on moƴƴa on jarama e hitande wo si tawi tan andi goɗɗe ɗe ko leppi donki wiyeteɗe andi goɗɗe ɗe hawrayne tawi men yeehi ka dowri o so goɗɗe ɗe gum takki waɗa oɗon ɗum waɗat presse on mbo waɗi hay trop ko programme ajo kono sometimes woɓɓe aya ɓe yahay ka dow ɓe yahay juurori ko ɗum wonta probléme kono noon o wawani sansude ñalngo ngu kono minen o weltani on nani tawata ko be mi wooda komi ɓeyditi ɗon par ce que a wi teddungal ngal ko président Barrow jeeyi président Barrow wanata hunde sina onon so lammini feƴƴini woɓɓe yeeso hara ɓen simo jasuɗe ɓenno ubba gayka kan ɗummanatako kono onon hiɗon tawaɓe annduɗa ko yettinoɓe nelal waɗa ko wi'a ɓe yiiɗo ɓe annduɗa o jonne ɓeɗo hara ɗi hewtata kono ko ɗum waɗi men jarnete jarama makko on aray because association on miɗo anditi suuma e feƴƴuɗo min ɓe waɗan tout surprise visit te miɗo andi ɓe waɗi yimɓe boyi waɗu surprise visit addangol ɓe huntare so no e plan ji maɓɓe kadi pour yiidugol e président on wiyamo jarama e woɓɓe go meɗe weltanima hiɗa heewi place ma on Allah ɓeydu makama on dandama masibo e bone gagnant
joni toujours ɗo mi waddema président mi faala tun holla min award ma wola hen seeɗa yandi weltike moƴƴa in December 2023 mi jonnano award in Nigeria in Lagos by the Men of Honor Award with Gulomi Alliance waɗi kambo award ɓe mbaɗi recognize golle ɗe min waɗata ɗe early 2023 kadinni min waɗano award in by the African Leadership Magazine in London, United Kingdom. ɓe wanno kam award kamɓe ne pour golle moƴƴe ɗe min waɗata min welti hen moƴƴa awoji ɗi fof mi waɗi dédiqué président Adama Barrow kañ he Gambian naaɓe fof so ko ɗum woni ɗo o a certificat ɗo kañ he o award ɗo woni Nigeria oɗo ɗo kanko ne mbo yaadi he award goɗɗum woni in London, United Kingdom. So min weltike moƴƴa ko président Adama Barrow min waɗi mo dédiqué kañ he Gambian naaɓe fof onon ne on jarama onon fof on tawa ka award Baba mayanno accano famille jibi de baba mayanno accano galle di serti baba gorobe be jerti kirade be baba gorobe be jerti kesele baba gorobe be jerti galleji odum nati e odo zamanu hande e mijo den ala no folo e mijo den